sugrađanima, najdraži moji Voždovčani. Velika je čast stajati danas ovdje pred vama i iz godine u godinu se na ovaj dan i sam dan naše slave družiti se sa vama i razmenjivati iskustva, mišljenja, sumirati sve ono što smo radili u prethodnoj godini. Jer kao što ste imali prilike da vidite u holu sportske sale naše u kojoj se nalazimo, u dvorane Šumice, imamo čime da se ponosimo i imamo šta našim građanima da prezentujemo. Bez obzira kojoj stranci pripadamo, najbitniji mora da nam bude naš komšija, naš prijatelj, naš drug, onaj običan građanin koji ni ne zna ko vodi opštinu Voždovac, onaj građanin koji se i ne razume možda u politiku. I taj građanin nam mora biti najbitniji i o njemu moramo voditi računa. Dobar dan svima. Želim da pozdravim naše uvažene goste, njegovu ekscelenciju ambasadora Belorusije u Republici Srbiji, gospodina Valerija Briljova. Sumirajući rezultate prethodne godine i celokupnog našeg zajedničkog rada, moram da izrazim veliko zadovoljstvo svim onim što smo postigli. Sledeći uspešnu politiku naše vlade i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, radili smo veoma mnogo na razvoju privrede, komunalne i putne infrastrukture, saobraćaja, zdravstva, školstva, realizujući velike i vitalne projekte koji su vidljivi, merljivi i što je najvažnije na korist građanima Voždovca. Zahvaljujući upravo vama, građanima sa kojima smo ostvarili odličnu komunikaciju i saradnju i na čiji smo zahtev i primedbe odgovorili u skladu sa mogućnostima i prioritetima, danas imamo uredni Voždovac. Da je to istina, možete se uveriti ako pogledate izložbu dela, a ne reči, koja se nalazi u holu našeg sportskog centra Šumice. Svaka naša investicija, bila je škola, put, kanalizacija ili ambulanta, za nas je bila najvažnija i zato neću nabrajati pojedinačno radove ili akcije, jer je niz veoma dugačak, od Dušanovca do Ripnja. Izdvojit ću samo 6 novih i renoviranih domova zdravlja, 80 km asfaltirane ulice i puteva, izgrađene 2 sportske sale, 2 škole, 2 vrtića, 70 km vodovodne mreže i još puno toga za samo 3,5 godine. Nije bilo lako, ni jednostavno da se saniraju škole stare preko 100 godina, da se reši imovinsko-pravni odnosi, obnove ambulante u kojima niko nije ulagao 50 i više godina, da se dovede voda, kanalizacija ili put do naselja kako bi ljudi u 21. veku imali elementarne uslove za život. Samo zajedno možemo da postanemo još više. Hvala vam puno.